Vrhovni komandant NATO snaga za Evropu, general Todd Wolters, sastao se u Sarajevu sa ministricom odbrane Bosne i Hercegovine Marinom Pendeš i drugim najvišim predstavnicima Ministarstva odbrane i zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naravno da smo razgovarali o području suradnje između Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane i NATO-a i na koji način intenzivirati tu suradnju. Dotaknuli smo se svih onih zakonskih obaveza koje ima Ministarstvo odbrane, a koji se tiču sudjelovanja u mirovnim misijama, u ovom slučaju sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u NATO vođenim operacijama u Resolute Support Mission u Afganistanu, ocjenjivanju naših pripadnika Oružanih snaga po OSSC konceptu, sudjelovanja u deminiranju, o PARP-u, IPAP-u, mogućim novim vidovima suradnje, jačanju te suradnje i spremnosti da se pomogne Bosni i Hercegovini, Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine, a sve u cilju postizanja višeg stupnja sigurnosti i stabilnosti u ovome dijelu jugoistoka Evrope. Smatram da su ovi današnji razgovori bili sadržajni, pozitivni i da mogu kazati da je na obostrano zadovoljstvo održan današnji sastanak. General Wolters je naglasio da su Oružane snage Bosne i Hercegovine u proteklom desetljeću učestvovale sa 1500 vojnika iz Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru širom svijeta, posebno ističući misiju Odlučna podrška u Afganistanu. We're very excited at NATO and at SHAPE to find ways to continue to promote the mill-to-mill engagements that are currently ongoing between NATO and Bosnia and Herzegovina. We've been very excited about the number of engagements that we've had in 2019, and we're very excited about the engagements that will occur in 2020. We will be very energized at NATO headquarters to ensure that we can promote our powerful mill-to-mill engagements between NATO and Bosnia and Herzegovina. I'd like to close by acknowledging my heartfelt thanks to the minister for her sincere approach to security. She's been very committed to generating peace, and we're proud of the peace that we see here today. Nakon sastanka u Ministarstvu odbrane, general Wolters sastao se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji su ga informisali o aktuelnoj političkoj situaciji kao i o saradnji naše zemlje i savezničkih snaga za Evropu.